Hey yo Mzansi, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Twana se King Indlovu bafethu, umlomo ngathethimanga, and welcome to King Ginger TV. It's whereby I make sure that I help people abanenkinga kuma relationships wabo #homeaffairs. Mawukuthi unenkinga nje kwinto zakho zasekhaya noma ze relationship, yimi ngqondo i-department right le, i-King Ginger TV. Bhalela mina usho ukuthi ubani ufuna ukumlahla, ngizokusiza nihlukane ngesitayela. Ngiyanithanda Mzansi, do the right thing, subscribe on this channel because it's gonna be biblical. Today is another day, another breakup. Let me do the Lord's work. It's ngibahlukanisa. Hey yo, boo! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathumtimanje umabuye ubambolunye uhlasa. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. What made you go to We are back at it, Mzansi, King Ginger igama bafethu, and this is Angisakufuni. Baningi abantu bayangibhalela amanye ama-email, we can't even reach them because abanye abantu they are very far. We are receiving emails from Kimberley, we are receiving emails from the Northern Cape, if I might say, Boma Bloemfontein. We are receiving emails from Eastern Cape. Abantu bayasicela ukuthi size sifikele bona ukuthi bezohlukana. My DMs are buzzing. Abantu bathi nje bafuna ukuhlukana. Asikhethi hlangothi, asithathi hlangothi, asikhethi umuntu. Makumele uhlukane niyahlukana, and makumele ngifike lapho ngiyafika. Ngisave imali manje ngasubscribe nje la ningifaka ku 300,000 ngizokwenza show ukuthi ngibeka kahle imali ngifika kuyo yonke iSouth Africa lesilokhu sibaqoba nje sibahlukanisa sibaqothula nje sibahlukanisa sibaqhifiza nje sibahlukanisa. Nangubhuti naye mfowethu uze ngeinkinga zakhe lana uthi kumina King Ginger, please I need your help. Asimsondeze sizwe kumfowethu ukuthi yena ukhala ngani. Cela uze ngapha bhuti. Baba wami. Khamba kanjani mfowethu? Hayi ngiright mfowethu. Ngiyaphila, ubani igama mfowethu? Hayi uMario. Mario. Yes. Okay, ngiyakuzwa Mario. So Mario ubhalile mfowethu wasichazela mina story sengiyasazi but ngizocela futhi uphinde usiphindele. Usibhaleleleni kwenzakalani mfowethu kwi relationship yakho? Hey, i-reason ukuthi nginibhalele manje ngifuna ukuthi ningisize ngoba kunenkinga enkulu enginayo. Angazi ukuthi ngingayenza kanjani ngingedwa. So nginenkinga kunomuntu esingathi sinokuthandana naye into entsha nje. Siyathandana naye and ayikho into ayenzile wrong kumina. Okay. Mara inkinga enkulu ukuthi nginomuntu wami ngangivele ngithandana naye isikhathi eside, and loyo muntu uyinkosikazi. So inkinga enkulu ngifuna ukuthi sale ngimiyeka lo enginaye omusha. Ilapho inkinga yami. How put manje kwenzakale kanjani ukuthi wena uzisole usujola nalo musha whereas unaye unkosikazi wakho? Mfethu ngiqala manga yazi kwaba nokubhoreka because unkosikazi ayihambile yekude yabo yahamba for ama 6 months. Sure. So nami ukubhoreka yabo ukuhlala lapha edladleni ngedwa and all that, so asadibana no my sister lona saba nokuhlekisana yabo akwabe sekuchuma izinto yabo mara yena angimtshelanga ukuthi nginomuntu wami, yena akazi nje ukuthi kunomuntu wami. Yena uyitshela nje ukuthi bekuye yedwa niyathandana. Ilapho. I relationship yakho nayo yakhe naye usisi injani?
I-right njengoba ngisho ukuthi ayikho into e-wrong ayenzile into nje e-right uyabona mara mina sekuyangitrafa ngoba umama phela sobuyile ubuyela lapha edladleni la bengihle ngiletha yena khona naye azi ukuthi kukwakhe uyabo so mina ngifuna ukwenza into ibe simple ukuthi sihlukane siyeke ngoba uzongimoshela izinto ngale yeah eish ngiyakuzwa mfethu ngiyakuzwa no akunankinga mfethu indaba yakho nje i-situation yakho is just that inzima kodwa ngiyakuzwa mfethu sizozama ukuthi sikusize it's just that ngiyaqala mfethu ukuhlangana ne-situation kanje kule show yomuntu okumele lahle umuntu hayi ngoba mhlawumbe futhi nakhona mhlawumbe nisawo samthandi noma kanjani isimo so wena bhuti angeke mhlawumbe mawukuthi futhi umama uyahamba futhi umunye 6 months uphinde ubuyele khona njengoba ngisho mfowethu ukuthi kwaba ukulingeka and angiboni ukuthi ngasifaka kule situation njengoba ngisho ukuthi ekulukhuni uyazi ukuhlukana nomuntu ongakwenzanga into wrong uyazi and ola lo ngabe right naye nje wazi ukuthi si right but sekunale situation uyabo and ngeke ngilahle umuntu wami esinesikhathi esidala naye uyabo because sinezinto mina naye esingeke ukhona ukuthi siziyeke nje kanjalo iyazwakala so mfowethu sizomehlisa emotweni ezela ukuze ukwazi ukumtshela the way ongitshela ngakhona and enye into mfowethu kunama options la amabili ukuthi mawukuthi usuqedile ukumtshela my sister ukuthi ufuna nihlukane it's either sinibuyisela nobabili njengoba senilande ngebhasi emuva or my sister semuphi 50 rand agibela itaxi la ayeJozi abamba itaxi eBree from eBree aye location because ngizobe ningasathandani or awunankinga mhlawumbe ukuthi mosuqedile ukumtshela ukuthi wasamfuni bese sinibuyisele emuva futhi siyomshiya kubo nawe sekushiyekini kuzoya ngekuthi uyithatha njani yena uzobona lapho because uma vele uyazi ukudanjwa ngalendlela vele ayikho mnandi so wena mfowethu yindaba ungakwazanga ukumtshela endlini ukuthi awusamfuni yini oyisabile mfethu yazi njoba ngisho kulukhuni ukubhekana nomuntu ongakonanga ndawo ongenzanga into wrong yazi uvela umtshela ukuthi uyazi ene situation yami angeke ngikhona ukumchazela uyabo because kwakumele ngimtshele way back uyabo ahlale azi angene kulento azi uyabo ukuthi okay wena unomuntu wakho mara mina ngamfihlela uyabo angimtshelanga ukuthi kunomuntu welcome my brother akehlo sisebhasini uthi umfowethu akakabi nayo isho ukuthi lento my sister azomtshela yona uzoyithatha kanjani but emeyithatha ngesinxele semnika imali uyagibela emeyithatha ngesidla siyamthatha simbuyisela ebhasini bahamba bobabili sibabuyisela bobabili elokushini akunankinga yabonga mfowethu ngicela umehlise usisi so mfowethu yini into ofuna ukumtshela yona my sister mesela ngicela nje ungitshela kokugcina ngifuna ukumtshela nje ukuthi asicabani ayikho futhi into ayenzile wrong yena mara kumele understand ukuthi uma unomuntu obonaye kudala umuntu futhi omthandayo angeke umlahle loyo muntu naye kuba abe ku situation yami abengenza the same uhlala ngapha mntama unjani ngiyaphila unjani ngiyaphila ubani kami Kiyabethu Kiyabethu ubhuti amaza ngithi so wena liyana le ing la jola o kare ke ing a irata o iratang ka yena because yena o re bleletse da ya go ratang ka teng le da ya mo tshwara hantle ha teng wena o kare ke ing o iratang like self disciplined ha rata ntho tsela e tsetsang lining and like ntse a yetsa wa yetsa nice one so abuti go na le ntho a batlang go ibua le wena ne ngizocela ukuthi umlalele ne okay yeah mfowethu ngicela ukuthi ubhodle angazi ukuthi ngizoqalaphi and ubungiphethe right mara
kunento ebengifisa ukutshela yona ebengakhona ukutshela ngedwa ingakho ngaqela ukuthi beze bazonginceda ngiyazi ukuthi ngitshele ukuthi ngiza ku-interview ayiyona i-interview le kune-situation engifuna ukuyiqela ngesihle ukuthi ngicela ukuthi sale siyiyeka into besiyenza jwang ka mabaka feng nna ke tlile ko ntlong o itse ko khape ko interview then wa o ntlisa like mona o tlo nhlaza in public and ompiletsa le di-camera west part ngitshele mfethu ukuthi indaba mfethu ya okay kune-situation eso ngiyazi ukuthi angikutshelanga iqiniso ngangivele nginomuntu wami engimthandayo nomuntu usebuyile manje nna ke eng ko wena wena bopile wena tshintsha bahanyana ubuyile ulapha endlini inkinga wena umtsoko nna ha o joli and wangitsepisa mafa le mafatsi so ona no so ntshotsa ka motho wa hao so nna tshantse ke etseng wa o no dlala kana kwa ka o nketsa style o tlo nhlaza ko batho I'm sorry ngicela u-understand never ke gona understand because the feelings are never gonna di controller wa no nketsa go la go rata okay wa no samfuni le re hlakane samwe he tano mpiletse di camera le unotlalwana nasaba sister wangifaki mina ngoba unotlalwana wena sister akiri wena ona mo kenang cause taba tse batho ba ithuta okay mara witsa kwana ke mkhapa ko interview so no ntliseditse di camera o tlo nthampa in public when treat as a trash ona no yeah which is why it is difficult ukuthi ngikutshele lento because na never ke khona ukugana lona cause ka o rata o tlo le rona really too jinja ema hanyane a ke go tlhakane le nna wang shela ntse le o ngatang ka teng wa ntse re tlo ba sofa slahlane so o tla jola le rona ha really too because I never o tlo ntloela ka nako and then ona no motho right go mtsala kae a o nhlaza in public o thola kae jinja ema hanyana butwaka into stress kumina angikhona ukumyeka loya lena never khona ntloela then wa utlogela ari ke mosadi wa gagwe kopa a ke na taba le yona ntwe mina I thought ukuthi wena uyabona ukuthi siyasizana uyabo ukubambisana leso sikhathi na cause nna ke need feelings next a tsebe wena o na le mosadi o tlang and then wena batla nna ke etse jwang tseo a never ke be ke dumela butwaka he mosadi o tla tshwela le rona re le thutla etsa nako for bona ke ditsukelena so go tletse ba jwang mina ngifuna ukuthi ke tlo isina le ditshima lona shena ba le tshole ka peace definitely and mina bengifisile ukuthi si end I never ga ifele nna ke tlo isinya he the way we sinya yaka ka teng in public wena le msadi o tlo phela buhloko so wena awuthi umsadi wakho akazi ukuthi wena ubujola no kuyabetswa ngithi akaze angifisi ukuthazi mara kuyabetswa uyazi manje hayi uyazi manje aketsebe ke bona ko di phone ngfela nna kana no ga maybe ke motho qoqa lena but next time bo o nyetse that's why o le moge gore a go mamela jinga nna never ke tlogana le mandla tlo tswa lena kankana or else I never be right for wena le msadi wa hao wena mandla wena Mario mandla ya mandla kapheli ngeketsa stela sa hao she motho lihlaza in public ya kodwa sister yena mfethu uthi akasakuthandi nna ke tla thana lena kankana never ke mhlowele he then itla ba hard the way le msadi atla o tla introduce ko msadi kankane mtshele mfethu usakuthanda njoba nguchazela angeke ngikhona ukuthi sichubeke kule singkhurasa go rata na sister ne singkhurasa go rata mara wa go protector jinja I never control the feelings le wena wa jola ke and na le motho so I never control the feelings so yana ha tlo ngilahla no in public una na go ke etseng ke feel jwang so ke batlo feel like I'm feeling the way I feel msadi o ka teng okay mamela ngizokutshela straight ngitshele straight but because manje manje lokutshela esibesiyenza mina nawe isiphelile hayi mina kona yafela awuzobona ukuthi wenza njani kumini iphelile and into engwe sister no yana ari no gutlisetsa ga base ko kasi re utla re tla go fa 50 rand a buti o utla go fa 50 rand o palame di taxi mo ya go breathe una le kole ya o tla nkisa ko hesi wena dula nkisa ka teng hayi phela utlile ka ya ka no yana ha ona mo kana jinja akere nna tsoga go balana ke utla ya never ke tsamaye ka teng mara kia o tla mo emela mo a ye ko kasa go leta koloi ya gage o tla requestsetsa ga kena koloi really too ankisa ko yesa ntsiya hayi ngeke kanjani le musadi nna ke musadi wa yobi too awusadi wena umakhwapheni ke makhwapheni wena o reng o kena kae wena
mara abuti ke yena o buile nkgolo Unolekaya, re hlakana. anazama nyana le wena wa bona gore Nazama. o buile Ka zamega nna. Ke cheap ka tsela eo nna. So abuti a ko tla bona o tla bona dipella tsa lefatshe. yabo ngingakho nginicelile ukuthi nizongisiza difficult ana ke batlo bona go tlolukisa ka kang Ke a e lokisa. o tlonetse o mmitsa ntse ke tlo phedisa bohloko ke a ilokisa ga ke batlo bona and ntho engwe o tla o blocka still noma mbloka ke tseba mo a dulang ke tseba everything ya hae ke tseba le kwa mosebetsing wa hae sister awukwazi ukumrunela impilo yakhe kanje a ona mo kenang wena ona mo kenang Mara, o seditse nako fela fa o unkupile. tse di camera tse go le wena o tle mo westile nako why tsi awuqhubeka soka attitude e utla walka go ya go kasi I don't care buyisela imali esikhomeni yeah uzo walk never shem nna abuta never kuhlukane le wena o nkentse go kene di-feelings ke ine trust so no batlo nglatlha in public ka tla re ke skatana o ka tla re ke ntjanyana never o tlo tswa le nna kankane go go etsa jwang ga ona mo ke kenang mosadi wa ke tla mfaisa ginger ya mahanyane ore wa o sa founa re tlakane sa mo ya no mpiletse batho phela this thing in public go public ke no shebagala jwang ka no go nna ne ke le fancy ke re ke thotse motho o nkeletsa everything no one lahla mara ngicela to understand never ke khona understand wena uthanga ngekwazi ukuthola nabo u2 hayi ngeke o tla plan hantle o tla etsa plan go jwang a ke tsebe hayi sister and manje tsa khona no shela tsebe o na le motho and if naye lo was in my shoes ubo ungenza the same thing uyabo uzochoose umuntu wakho never nami sengichoose owami umuntu ngilahla to what festive ke mango to thola lena after ufethu lihlaza so in public ke mang uzothola omunye umuntu phela ofenye so uzonhlazile so weekends in public so ke feta batlo go ngwanyana ona o jwang so tla etsa plan I'm ready to meet your wife hayi ayikho plan engizoyenza nayi ikho plan engizoyenza hayi re tla bona kankane re tsana kankane umkhulu le wena nditla go mura ke na taba le mura end of the day ke tlo mjotsa re share motho yi1 and then o tla accepta lena uyazi ukuthina uze ngiyingcobele engizokwenza mina ngizofuna ilokho i-protection protection order ngizofuna i-protection order sengizosebenzisa yona ke iyona uzokungqobela wena uyalwa and another thing nami ngizoba i-protection order yakho sizolala egatini kini lo emeqhamuka eza ngalo mfirifiri sazi kumstop and another thing what I will advise you my brother when you get home today make sure that you explain everything to your wife so that atla tseba gore whatever etsagalang beyond that ki o but I'm ready for every action. Get ready for yona. Who change lo wala gating ya I don't care. Get ready for yona. Ka protect Brian. My position order then you'll see. I never ba khona control lerato la motho le di feelings. Mara wena you must know ukuthi it is over. It is finished. Ukuphelile ne. Kanjani akafuna ukuthola. Never tloga ginger sadikena butwaka. Nalona never tloane. Ke yona ntse tlo jutsa yona never ke debate le wena. O tla tlogela le nna ha ke batla okay ke sister but for now ke because o tla qhubeka le yena but for now a re tsa ka gore le hlukane welcome awumbonise la lo azogibela khona ama taxi ngoba vele okwamanje basahlukene kodwa abahluke akiba la hlukana akira bona dipella tsa lefatshe ku ushetsa botle for yena ngwanyana o mara khama itlo latela mbonisa ama taxi uyamthreatenisha manje hayi sisa uye ebhasini awuyi nje ebhasini asahambe nawe ibhasi igcwele awuthema uzoyibikela kanjani njoba lo muntu lo kushwabulela manje ayikho enye into mfethu njoba ngisho ukuthi kufuna ngithola i-protection order because ngiyazi ukuthi uzohamba lapha ayoba ngumsindo and enye into mfethu mawufika endlini ngicela ukuthi uyi-report lento kumema because kuzoba nenkinga la kuzonuka umsuzo hayi sokhuluma vela ngizomchazela uyambona lo muntu ukuthi akadlali and ustrong lo muntu lo ukwate hard course hayi ngizomchazela ma and uzoyibona lento welcome awumphuthumise ebhasini ubhuti khona soshaya ibhasi afike lokushini akwazi ukuchazela unkosikazi wakhe fast before lo awalk efike ekhaya shuthe lo mntana unemali ngene ebhasini no welcome bhuti ebhasini no welcome asiqedile ukukusiza mfethu ngoba sisazolala nakwakho lapha egatini sure man ngiyayiqala ke situation nje usenkingeni lo mchita mfethu plus lengani ithi nje ayimnqeni ithi kwankosikazi wakhe lewa ayimnqeni isihalela nokumbona plus uyambona lo umakasana ofike lapha bhonya umfazi womuntu laphana nenhlaliso uthi nayo ayisithuswa yilo mntwana shuthi samthanda
hayi welcome awungi-advise la inhlala isuthi yayisiqhaqhazeliswa yilo mntwana kanjena mfethu shothi lo ntsheri lona uyayazi into yakhe Inhlala isuthi yonke. inhlala isuthi siyabanda manje Yabona ngendlela ibikhuluma ngayo engakafiki la ithi ngiyamlahla angimfuni ngizomtshela ngqo Mayisela isiyashalaza manje omamathe. kolokoqo Awu. mfethu ngathi kuzodriver wena ya khona sosheshe sifike lapha nakwanhlala isuthi uyambona lo my sister ukuthi uzofika shubise lapha Uzosala nawe ngaphambili ngizosala. cha nizohlala nobabili phambili khona uzokwazi ukuthi ungene ukuchaza nanomfazi wakho ukuthi sibe nenkinga Ngicazele phela uzosho ukuthi usishow ngeke ngikwazi ukungena lapha mina what if isho yakho mthimanda seyami. welcome ngicela ubuye phasini ubudumise imoto King Ginger Cream Dela Cream bafethu ngathi siphethe omunye ushuni la uinkilo lo inkubulana ngathi ubhala uyagqamisa take me straight to ekasi sihambise inhlala isuthi danki baba wami